kinong ilam bat kirkot jong ka Riboy District Cricket Association RBDCA ha ka jingai trelang bat ka Meghalaya Cricket Association ha ka rukom ka bakirpang menta ka sngi kila shim menta ban no senyang dala ka jong ka snam kum kadak bandon mentalem bat ka jing rakhe dap snem jong ka jylla Meghalaya nadu balayo ïaka jylla Mawphor kate ka jing snam kade ka sinjam jong ka Meghalaya Cricket Association ban rakhe ka jingdap snem ka jylla bala penlong ha ki South League District jong ka jylla ha ka jingai trelang bat ka State Blood Transfusion Council Regional Blood Bank Lamali Licensed Blood Bank Civil Hospital Mawphor, Civil Hospital Joy, but Civil Hospital Tura, but ka jing im Voluntary Blood Donors Organization. Hagate ka jing snam, ladon rengkat ru kinangilam ka MCA, bagun tubyo Gideon Kharkangor, Honorary Secretary ka MCA, u Dhruba Jyoti Thakuria, Honorary Treasurer ka MCA, ba Reynold Kakamni, President RBDCA Hanongpo, ba Eddystone Shilla Hajuai, u Armstrong Marak, but Chiang Shira, Joint Secretary MCA Hatura, bala shim menta shit remru daki he bat ki rangi lekai cricket na ki district baper jong ke jylla. Baro kinong shim menta kaski kila poi kumbashi spangun batang hari boy kila poi kumbashi paungut ha ka bana kaliang jonggi tei ki bala shim menta ban snam kila pen pau ki jingkemen ka bokraw bat don na pedeng jongki ru ki bala juai bat don ru na pedeng jongki ki badi ke sen ka banengkong henry kila pen pau ki jingkemen ka bakraw ba kila la ban le ya ka kam baba pan no senyang dala ka jong ka snam bat le se ka te ka snam ka ba ki no senyang kan long ka jingkerku ya ki long yeng ki badon kam snam na ki jaka ajing sumar shushu na kaliang ka MCA kan sa penlong biang ya ka jinga snam ha ka arfusan trik u kelalengkot menta ubnai ha ka nong ba shalong ram pula bina kaliang ka association ada blood donation South League Daka Atura Shillong Jawai dan Mawphor kepada yang RBDCA Riboy District Cricket Association pasnya ban long ini tak kelang Mawphor Hospital berbank banyak lah long program bersih dan lalu utang yang sedang melihat dan ada penai snam dan tangwan tertentu di dan di program kepala pemimpin MCA dari Shimkia nak kalian RBDCA banyak donate blood but save life change juga kadang berusaha di izin berusaha berit nak kalian MCA gitu lalu rupa komunitif moto jong ke MCA ke beyond boundaries oleh berusaha boleh tangkut tangamaran market dari sini penting kita juga direkam hari masalah kita jylla nasib direkam jadi duduk dengan MCA bersang berkenar di lah kali COVID ini buat lah di menunggu kita mengira dengan society ke perintah yang kali keputusan loh rakhe yang jingdap snem dan jylla ini jylla Meghalaya pertama sih kalau ba ikerpak baik bola organize kepada cricket kubun ni players ni kalau dan hambok MCA kepada lagi district nipat lah ban tertib proyek ini sa organize shoot kami besok ke program kat di mana pun kepada kalian MCA lagi players lagi support staff lagi official mungkin yarap kita bagi donate ke blood save life